Zulkifli, and Puan Nasha. Active Datin Sri. Dan Datin Sri dipersilakan untuk menyampaikan secabangan bunga. And now, ladies and gentlemen, we'd like to invite Million Star Double Diamond Mahaguru Syukur. Ladies and gentlemen, the Million Star Triple Diamond Portrait. Let's record another photograph. And on that note, a big thank you to Million Star Double Diamond Mahaguru Syukur and Puan Janina. Elected by Million Star Double Diamond check, 130,000 ringgit. FAA Achiever Bonus Ruby to Triple Diamond, 134,000 ringgit. Diamond Bonus check, 277,294 ringgit and 84 cents. And the Bungalow Fund check, 500,000 ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah pencapaian mereka yang cemerlang, tetapi ada satu lagi pengumuman. Ladies and gentlemen, we now invite Dato' Sri to kindly present the next check. Tuan-tuan dan puan-puan, the Million Star check, 1 million ringgit! Tuan-tuan dan puan-puan, ini bermakna jumlah keseluruhan 2,91,294 ringgit 44 sen. What an amazing achievement! 2,091,294 ringgit and 84 cents. An outstanding achievement for our Million Star Triple Diamond. Dia sampai jadi diamond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat lama. Dan saya tahu hari ini hanya 14 sahaja yang terima award. Dan lagi 2,000 lebih datang hari ini tanpa award. Tuan-puan adalah diamond in the making. 2010 bermula dengan membaca blog Mahaguru Syukur Hashim, jutawan.emas.com. Ketika saya bermula, saya adalah seorang B40, pendapatan kecil, tak lebih 4,000 sebulan, tetapi mempunyai financial yang okey, mempunyai saving 12 bulan gaji, tidak ada hutang. By profession, saya adalah seorang chartered accountant. Ketika saya bermula tahun 2010, saya hanya nak simpan emas saja. Sebab sebagai seorang accountant dan saya buat bisnes di luar waktu kerja, buat bisnes, hasil bisnes saya simpan 100%. Saya hanya hidup bulan-bulan hanya guna duit gaji saja. Duit hasil bisnes simpan 100%. Ketika itu hasil bisnes yang saya buat secara part time di luar waktu kerja sekitar 1,000 sebulan. Ketika saya bermula dengan public gold, saya dapati emas adalah alat kewangan yang sangat bagus. Tahun 2018 saya sudah educate masyarakat tentang keuangan. Macam mana nak hidup senang tanpa hutang. Waktu tu saya belum kaya, tapi saya tidak ada masalah keuangan. Ketika saya berjumpa public gold, saya mulakan simpanan emas. Saya obses tentang emas, saya belajar blog
jutawanomas.com saya baca sampai khatam. Encik Syukur keluarkan e-book, saya beli. Apa sahaja buku emas saya baca. Dan pada ketika itu saya dapati emas salah satu instrumen kewangan yang sangat bagus. Sebab salah satu perkara penting untuk menabung ialah kita kena adakan forgotten saving, simpan untuk dilupakan. Saya tahu perkara itu. Tapi bila saya dapati emas, ya, emas adalah alat kewangan yang bagus untuk kita melupakan simpanan. Dan pada ketika itu saya dah tengok peluang bisnes public gold. Insentif public gold bagi hanyalah 1%, 1.5% dan 2%. Sebelum public gold saya dah buat banyak bisnes. Dan tidak ada mana-mana bisnes yang bagi komisen kepada ejen sekecil public gold. Tidak ada. Public gold yang paling kecil. Jadi ketika saya nak bermula, saya rasa public gold tak berbaloi. Passive income RM1,000 sebulan, nilai dia lebih besar daripada active income RM10,000 sebulan. RM1,000 tanpa perlu kita bekerja, dengan RM10,000 kena terah kudrat kita. Ada kerja, ada duit. Tak ada kerja, tak ada duit. Okey. Lama kelamaan bisnes public gold saya insentif makin lama makin banyak. Dan saya pun tak tahu public gold bayar insentif betul ke tidak. Saya pun tak tahu. Sebab tak ada sistem, tak boleh monitor sales. Saya percaya je apa saja masuk dalam akaun saya. Sebab tu penyimpan emas dealer-dealer bawah saya, kalau customer ada 10 orang duduk kira insentif, saya kata jangan buang masa lah. Ada 1,000 penyimpan emas dulu baru nak kira insentif. Okay. Jadi hinggalah okey. Tapi saya tak nak fokus public gold. Sebab sebelum public gold saya dah buat bisnes lain. Paling lama ialah dalam bisnes MW, direct selling. 7 tahun. 7 tahun tak skip training. Seminggu ada 2 kali training, semua saya pergi. Ada conference, semua saya pergi. Ada conference luar negara, saya pergi juga. Saya sanggup invest untuk membangunkan bisnes saya sendiri. Jadi ketika saya grow dalam bisnes public gold hantar staff. Namanya Mr. Kenneth. Siapa ni? Staff public gold nak jumpa saya di Old Town, Sunway, tak silap saya. Di Sunway, tapi saya ingat saya di Old Town. Jadi dia pun tunjuklah business plan kepada saya. Zul, you lahirkan 100 master dealer. Dulu tak ada founder master dealer. Zul, you lahirkan 100 master dealer. Saya kira-kira, kalau dealer bawah saya, okey, saya master dealer dapat 2%. Kalau dealer bawah saya jadi normal dealer, saya dapat overriding 1%. Kalau dia dapat jadi priority dealer, saya dapat 0.5. Kalau saya melahirkan master dealer, saya dapat 0.1%. Ni apa hal ni? Lagi bantu orang berjaya, lagi kita tak ada duit. Saya pun balik, saya cerita kat isteri saya. Kita tengah buat bisnes MW, fokus. Ultra fokus. Saya cerita kat isteri saya, yang ada staff public gold ni, ditunjuk kita supaya lahirkan 100 master dealer. Isteri saya cakap, bang, kita fokus apa kita buat. Jangan distract dengan benda ni. Tuan-tuan, waktu saya bermula, mana ada diamond recognition? Mana tahu ada cek 1 juta? Mana tahu dapat macam-macam? Tak tahu, mana ada. Istilah diamond pun tak wujud dalam public gold waktu tu. Jadi, okey. Tapi tuan-tuan, lama kelamaan, bisnes public gold saya makin lama makin besar, makin lama makin besar, hingga melebihi income saya sebagai seorang accountant. Dan ketika itu public gold jemput saya join Master Dealer Forum. Master Dealer Forum. Dulu tak ada founder Master Dealer. Datuk jawab satu jawapan yang saya memang inilah yang saya tunggu-tunggu. You punya bisnes boleh diwarisi. Umpat, kenapa saya all out buat bisnes public MW sebelum ni? Sebab income boleh diwarisi. Kenapa walaupun tak berjaya saya tak give up? Sebab income boleh diwarisi. Saya ada isteri, seorang isteri rumah dan anak yang ramai yang kecil-kecil lagi. Saya fikir anything happen kepada saya, apa nasib isteri dan anak-anak saya yang masih kecil. Ketika saya bermula dengan bisnes public gold, anak sulung saya umur 6 tahun. Dan hari ini
dah tengah buat degree sekarang ni. Dah besar dah anak saya. Jadi bila Datuk sebut perkara tu, saya terfikir-fikir, sekarang ni saya buat bisnes lain untuk income yang boleh diwarisi. Sekarang saya buat bisnes public gold lebih mudah, lebih kena dengan jiwa saya. Sebab saya suka ajar orang simpan duit. Saya tak suka orang berbelanja. Bisnes lain saya suka kena suruh orang berbelanja untuk saya dapat insentif. Dengan public gold saya ajak orang menabung. Kena dengan jiwa saya. Okay. Lepas tu saya buat satu decision yang abang fokus public gold, ayang buat bisnes Amway. Okey, sebab sayang bisnes 7 tahun, takkan nak tinggal macam tu. Okey. Seperti Datuk Seri sebut tadi, saya obses untuk menjadi seorang diamond. Tuan-puan, Amway Malaysia, dia ada satu website. Saya, tuan-puan, kalau recognition macam ni, saya akan duduk depan supaya saya tengok siapa leader, siapa diamond yang datang pada hari ini. Saya nak tengok. Kalau di Dewan Merdeka PWTC tu, dia ada hall Dewan Merdeka tu, saya akan duduk atas supaya saya dapat tengok muka-muka, siapa muka-muka diamond yang ada ni, depan ni. Saya obses nak jadi diamond. Jadi walaupun saya bermula dengan public gold sebagai seorang income B40, tapi mindset sudah T20, mindset sudah diamond. Akhir sekali, tuan-puan, ketika itu saya ingat penyimpan emas saya ada dalam 1,000. Kita bantu 1,000 orang dapat ilmu tentang emas. Dia menabung emas dengan ilmu. Life kita, kehidupan kita berubah. Life kita change. Tak kerja pun adalah 5,000 sebulan. Okey. Tengah buat bisnes public gold, tiba-tiba dapat email daripada public gold. A big round of applause. And now, ladies and gentlemen, we have a very special moment in time. Unity we hold, integrity we grow, respect in every soul. Ladies and gentlemen, for your information, this evening's celebration carries a total award value of 3 million ringgit. Kepercayaan asas. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, dan tahniah kepada semua penerima anugerah. Tahniah juga kepada kejayaan bersyala Triple Diamond kita. Berikan tepukan gemuruh sekali lagi.